Всем привет. Angry Birds. Очень странное начало влога, да? Да, да. Ay. O sayılır yoksa Kardeşin Angry Birds. Давай, давай. Ha sen deyəndə ki kardeşin Angry Birds'e sen mənimle. Честно говоря, вообще это невозможно, да, здесь целиться. Да, görürsən zadına papadan tam çalınmışdı, davay. Girdi. Три. Тоже попал. Красавчик. Легенда. Горжусь тобой. Буду всем говорить, что мой друг сильный в этой игре. Вообще легенда, Allah. 3 oldu. Biz uttuk. Son выиграл это и это. Это и это. Потом нам дали подарки, но я никому не советую пить газировки. Это вредно. Вредно, görürsün. Я не пью, я не буду это пить, я там амин заранее. Güvenmədik da. Мы такие антиреклама сделали здесь, Allah. Да, да. Но нам просто понравилось, Allah. Bir konuda bu futbol oynayabilir burada. Ay, блин, bu da ne? Deməli mi tak futbol budum играть? Ay, блин. Otur. Ay, блин. Batır deyirəm. Allah yaxşı. Он все равно не выходит отсюда. Будет очень угарно, если он отсюда выйдет. Belki pop çekim. Давай. Это что? Ver mən çəkim bunu. Girdi. Ha. Мои ноги длинные. Ver çəkim. Да, Götür. Ayaqlar da ayaqlar. Давай, давай. Oynayamırsan da bu futbol zəhrim arı. Ой. Oynayamırsan Vay, gülmür Ayakkabı ne oldu? Gel lan. Allah. Dramatik. Allah, ayakkabı. Зачем мои туфли портят? Последний гол. До последнего гола. Давай. Ой, да, vuramadı. Нет, еще не забил. Ayaklarım ağrıdı. Oy da girmədi. Hadi olsun belə. Ayağın varsa, ayağın əyri də. Ayağın əyri də. Görüşürüz. Sinif yoldaş. Ama kolları krasiv edir. Расскажите про свою жизнь. Bir dakika ben sana söyleyeceğim. Давай paycam нормально tam videoyuz. Adam balası. Kimə əl eləyirsən? Ben xalqa əl edirəm. Allah, ne oldu? Niye axı bu Что такая конченая песня? böyle qışqırıq səsləri çıxsın da. Belə zarafat edəm. 7-dən sonra 8 gəlir.
8-dən sonra 9 gəlir. 9-dan sonra 10 gəlir. 10-dan sonra 11 gəlir. 11-dən sonra 12 gəlir. 12-dən sonra 13 gəlir. 13-dən sonra 14 gəlir. Kəllə vurum elə telefonda. Hoş geldiniz bizim vlogumuza. Nə qəşəng şəhərdir bura. Hansı şəhərdir bura? Nə klasik var. Kayf alırsan. Просто denizimiz çekilir. На облака посмотри, как они линия. Evə qədər çoxlu unitaza smovat eləyəli. Biraz su dolsun. Əsl xalqın ən ağıllı başı. Görəsən? Bir də de. Yəni gedək hamımız, bütün xalqla unitazın knopkasına basaq ki, bu dənizin səviyyəsi qalxsın yuxarı. Все, когда сниму подборку моментов моих видео, я вставлю этот момент. Ay sağ ol. Айслам, ты в курсе, что отсюда машины проезжают? Mən elə birdən burada gəmilər keçirlər asfaltın üstündən. Öldüm, gülmədin, öldüm. Necə də yaşayır? Yavaş yavaş. İşte. Nə baxırsan? Ha? Biz buradayıq. Əsl bizim yaşımıza uyğun. Aa, nəyə baxırsan? Тут даже нету нормальных 20 призов. yaşım var, ha, Тут get işlə. Cəmaatın xaricdə, nə bilim, там тут разные PlayStation зад бывают, как призы, да? Хотя бы какие-то, не знаю, да, коллекционные вещи бывают. Bibibon alın mən indi. Avtobusun dalında gözlə. Sür, nə yapalım? Gel buradan. Ay sana bak. Başta kamera sen. Onlar bəyaz. Kamera sen. Ey bir dikilsin ha. Zəngil on kamera düşdü. Buyurun abi maşını. Sürün durmayın burada durmayın. Hansı ölkədə eləsəydin yaxşı, gözümü bağlayardım buna. Но в нашей стране. Sen ağlıyorsun. Allah telefon qırıldı. Deməli, мы хотим на самокате поехать, обойти вообще весь бульвар. Kuba'ya getmək istedim. Ay sağ ol, Кубая. Ислам скачет. Все, уже все? А мне тоже надо скачать bir dəqiqə. Deməli, мы с Ислам катаемся на скутерах. O tam Dəniz Moldan, o Kaliso Обозрения. Gəldik bura. 1 manat 55 qəpik tutdu qəşəng. Allah, fantom da var. Они, кстати, вот эти фантомы, они на двигателях работают и с рулями. Deməli, мы доехали до пункта назначения, и Ислам был
у него хоть и немного сильнее болит, но Але они одинаковые. у него тактика была, аэродинамику он включил. Он свою голову лысую, да, вот так наклонил и быстрее И меня был. ветер, да, вот так проходил. Он тоже так делал, но у него волосы бешат, Да. аэродинамика портится. Да, зачем? Че? Zor idi, qəşəng sürdü. Ləzzət aldım. 3 manat 44 qəpik. Мы с колеса обозрения приехали bura nədir? KFC торговая. 3.65'te məndə yaz. У тебя если бензин çox idi. Jet еще быстрее, синий, но он дороже. Valla yavaş. Buna var, evet ki, elə bir Hindistandır. Anlama. Valla. 7-dən sonra 8 gəlir. 8-dən sonra 9 gəlir. 9-dan sonra 10 gəlir. 10-dan sonra 11 gəlir. 11-dən sonra 12 gəlir. Kommentariyi. Qəşəng. Mala şeydə belə.